Студентсем хызем асталаны турышсене чиргүзіне парнелеріш візем Чувашпашала педагогика университетінде веренегензен диплом жізем. Шак савынышлы саманда перін пулдарулық ушкынеде сценарий. Шак турышсыне үнербе графика уйрымынчы студентсем үгерне, бәдзімбе вунулды іш. Херзімбе гачызем шветуй сценаризіне осталама чылай варенне, ядарлаза хушма білуілне. Иван Яковлев яджиле педагогика университетне халі шыржывебех пілеші. Кунда бұринчен малдан турыш үгерегензіне хадерлеме бұшлана. Халлихе херекшен аслы білуілне. Візен диплом үжізіне келі жүлжізіне парнеліне пызык пілдерішле, теші университетра ішлегензем. Шак ябалазыне чунра чуғын болзан, ожылық шуқ болзасын, өнейні жүк болзасын, еплері тума болмас. Ебір шав дере савынат бір міншін дезесін, шак турыба шиғын курнызем, шинзем батне шичерде жышлат бір. Міншін дезесін візем кашны шинна, чунне тазатмалла, візем остана, чун жерде мені бір туйныне тазатсадымалла, візен шавын бек пәлдережі. Шамраксыне гунда авалхи ергезіне пұғынза варендеші, турышсыне пызык темлі хуйрашы. Шветузен сценаризем шинзене темеше өмір хыват күмеле. Шавынбада ағай сырызембе ұзы күрмашы. Хақлы шүчулзене авалца туны худышсембе шешу кереші. Херлі чудайри чүргю кычал икшір вунбилік шул дулдарат. Шельбулинде унда авалхи турышсем упранза юлман. Хой выходинче візіне шундарза яна. Шавынба студентсен баға өшізіне тіне иненегензем хабалаза ежінчеш. Твата икона. Это Турно замыже, Троица, Хамр Иисус Христос Турна, Спиридон Тримфунский атимирне, парнелине. Шак туружа Шубашкарды Христос шуралны яджиле чургивали хадерлене. Дмитрий Нестеренко протоиерей шимерлери келе жульживали апостол, тада Иоанн Богослов Евангелист сценаризине ежінче. Сендервырры районе виче туружы затреш. Шене Шубашкарды чургюреде шветузен сценаризем тивишле вырыл ежінеш. Чуваш патшалық педагогика университетінже шагынба чарынзатырашын мар. Кунда православитінне үненегензем вали ядарлы уйрым, тада мастерской жашын. Аслы школы республикари үтті келе жүлчізіне де турышсен парнелесті левля. Чувашенкаларым вали Вероника Павлова, Зинаида Паршагина, Виктор Степанов.